بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا تماشافاني ما هجا ومخير وسلامة هاتن في برنامج ما كردي خدا حزبك قاضي بينجي دقيقي أمي بهاف رابن اسم ديسا وكا هرقاف براكي عبد اللطيفة خدا حزبك مجارة ما السر بحصة بيخنبر عليه الصلاة والسلام أمي هناكي بحصة رسالة أحمدي بكن عليه الصلاة والسلام بري أنا بينجي دقيقي ملسر رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خبر دا لسر معجزة القرآن ما خبر دا قالوش بشرش بني آدم را چه نوري هانية چه هدية هانية ما هناك جي خبر دا ليفانا همو بزمان التركيبو ام دخوازن في نقلي بزمان كردي جتا ماشافاني خورا هجا بكن لقورا طاقت و قوة خو امش نور محمد عليه الصلاة والسلام استفادة بكن و امش تماشافاني خو هجارا إيزاح بكن خوشك لما تماشكن خوشك لما بنيرن اف مسألة قالك مهمة لورا امي بعصا نور محمد عليه الصلاة والسلام رسالة أحمدي بكن عليه الصلاة والسلام رسالة أحمدي سرب إنسان وطني على قدر ننا ملائكة جي على قدر دك رسول أكرم عليه الصلاة والسلام رسول إنسو جناية حتى رسول ملائكة يجي نرسول وان التكليفية رسول وان التشريفية ملائكة جي برسالة محمد عليه الصلاة والسلام مشرف بنا حتى كائنات برسالة محمد عليه الصلاة والسلام على قداره وبراق شبا معراجه خصتيه بن محمد عليه الصلاة والسلام أفانا بيهوده نينن بمعنى نينن حيوانات كجرا قوتنا السلام عليك يا رسول الله أفانا بمعنى نينن حتى جنة بتبو لطائف خو رسالة محمد عليه الصلاة والسلام طرف داره بچار چاوا لبند رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خدا حسك إيشف جتا ماشافاني خوي هجارة أمي چند دقة بعصا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام بكم دخوازي بريا هر تشتي لجمع شعركي بكردي هيا أو جيج رسالة نور جلماعات بديع الزمان مقرتية أمي هناكي اشتا ماشافاني خوي هجارة بخينن وحبو أزو براكي عبد اللطيف لقورا قوة خو أمي هناكي إيزاح بكن أمي شرحاوي كشفاوي بكن بإذن خدا بسم الله الرحمن الرحيم هناك فترة بدربك دقرين قدر قيمتك هناك درنگ دمينن حتى وقت مدتك تبعته إنسان جي وكا هردو قسمانه شروط وان نيكن تبع وان جهر جدانه يعني فترة بشر فترة بني آدم قدر قيمتك وان مزن هي لثف منها هفنن هناك يجي زود تنور دكن زود نور دكن زود تراقي دكن هناك يجي هذه دمينن مثلا أبو بكر الصديق رحمة خدا ليبه خدا جي راضي به شواكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي او درحل بي إيماني هاني قطعيا توقف نكر لبلي ايوكا حضرت عمر مقدار كيمان حتى چل حب أصحابي چيبون بيستو سيو ني حب چيبون أو بو إيچلي دبيرا إيمان هاني هناك صحابية دني دبيرا إيمان هانين هناك يجي دبيرا إيمان هانين والحاصل يعني تبعات إنسان نوى كيفن شرطي وانجي جهف جهينة مختلفا لوما في كلامي حزيتي أستاذ دبي هناك فترة بدربك دقرن قدر قيمتك هناك درنگ دمينن حتى وقت مدتك تبعته إنسان جي وكا هردو قسمانه شروطه وان نيكن تبعي وان جهر جدانه براكي عبد اللطيف ام تقارن لسر تبعته إنسان كو تفهم كرني كو إنسان جزري حتى روجي قالك مراتب دي إنسان ده هنا إنسان وقت ملائكة نينه قالك فترته وان جهف جهينه جهف مختلفا ونوع بنوع خدا إنسان شكريا هر إنسانك وكا ملتك كلام كتجي سيرفيا معلوم مسألة المزن حقيقة القرآن توحيد إلهية كائنات دا خدا هي خدا يك تصرف كائنات الدنيا تفك دست خدا دانه خدا ذره حتى الشمس حتى الروج
tevveki evet idaret ge evet tasarruf ge Xuda Teala. Fakat hebuna Xuda dibe sihab delil mazın jibu hebuna Xuda hene ve ovan delila çine Hazreti Üstad Risale-i Nur'da bana izah etke. Dibe delila mazın delila en mazın dibe Kur'an'a ku 6666 hab ayet ve hene. Tevvek ayet da dava en mazın disa bahsa tevhida ilahidke bahsa hebuna Xudedke bahsa tasarrufa ilahidke kud kainat da her tişt tasarrufa her tişti destek Xudeda. Dibe ad dua çe ad dua Kur'an'ı Kur'an ji ad dua dibe Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamber ji dibe mucize Kur'an'ı Kur'an ji mucize Hazreti Peygamber'e çava mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ku emjir ben ümmi vasfivi lakabivi kudbe Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmiye yani ümmi çiye çavaj diye kuatiye dünyayı usaye yani kitabeteki ilmeki mektebeki ne kon diye jüber kudjir ben ümmi fakat deste Hazreti Peygamber de aleyhissalatu vesselam yani hakikateki usanmazın heye neze hazar hab mucize çebune o dava Hazreti Peygamber dünyaya da tevvek ser tevhida Xuda biye. Yani üç got ya la ilahe illallah yani şeriki Xudetine Xuda heye Xuda yeke vahide tevveki kainat da Xuda tasarruf eci eve. Tibe esisiya yani ser hebuna Xuda delili esisiya çiye tibe delili esisiya kainatı. Kainat ji zerri hatta bigije roje je meşa bigije hatta ne ciyaya kevra çiçeka avana get tabana tevvek ayet-i mücessemin avana tevvek mucize Xudana Xuda mucize kum mevcave xudbine wan çekiriye beşer mahluk nigarın çiçeki çekin nigarın meşeki çekin nigarın dareki çekin jibervi tevvek kainatçı bu van ayet-i mücesseme ku em jerdi bejin ku em çavi xudbine em destadi girin avana ji tevveki delile Xudene mesela ciye kutu xoyni Risale-i Nur'da hoşik izah tekirin dillemaat da ve mevzuye heye yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam zamanı Xuda dinabavan Arabi bedevi da dve çole da servan fıtrata servan araba çıt çava tesiri ki usanmazın kir Üstad evya izah ket yani fıtratı insana kabiliyeti insan cehev cuda cudane cehev cihene farklıyne hinki insan hene pır mesela sabrin hedi kabiliyetu fıtratı van inkişaf kin dertin orta hinki cihene aynı dibe ka barutene çava merev küfriyeteki usalliyet ka barut bederbeki agirdigire ve ami beşin benzine merevli ciki ke merev küfriyeteki le çava bederbeki tevvek ci agiri radibin dibe fıtrat hinki usana yani cehene anaka evet işteki usa bir beje dibe vakti Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam had aynı vaka avan baruta vaka avan benzina Hazreti Peygamber agireki usa da kabiliyeti insana avan insana bir derbeki usa nurani bun usa bun ehli fazlu kemale bun ehli marifeti o ve marifetu bu ve faziletahu bu ve kemalatahu tevveki riye arde hoşikrin nurani kirin bu asr saadet o tevveki asradacı tevvek insan dibejin khozil ku em de asr saadet da vakti Hazreti Peygamber'den bahatna meclis dersavi istifade bikirna meclis ve marifetavi tişki bigirtina tevveki yani haz evahu biwan dikin yani خزيا خبوان دكين يعني جبربي الحمد لله يعني في لما عاد كنت دخويني حقيقة دوي موضوع دا مريب كاره كتابه كي چهبكه يعني استاد وكا معنى كتابه كي كريه نوا سه چار سطر رضا بله يعني تفهم كرني كو امدوي رضا دا باسا طبيعه انسان بكن هنكي جي زو تين هدايته هنكي جي هدي تين هدايته لبلد عصا سعادته دا وان هر دو قوماجی مخاطب پیغمبر بونه علیه الصلاة و السلام دجوات ویدا روشتاندی بونه ماشاءالله ایجا کا وانا بچاوی جوی نوری استفاده کرنه هدی امی ویدا هرن هنک جوان
هناك جوان إنسانا هناك جوان تدريجا ذكرن روحك إيماني هناك جوان تدريجا هذه ذكرن روحك إيماني هناك زوك باروتة دبن نارك نوراني هنكي زو وك أبو بكر الصديق دبن نارك نوراني هنكي جي هذه دبيرا ونوري ذكرن جانا بيك نزرك كومر دبا الماسك جانا بيك نزرك كومر دبا الماسك يعني دناوا صنعتا دا هنا صنعتكار تشيتكن هنكي درمان مرمان دافجنكي تهاود بي كومر بو الماس كفر دبا زيركي بخيرايك تماسك كفر جي دبا زيركي بخيرايك تماسك تفهم كرنيكي هنا كي تشت هنا تأثير وان زيدنا كومر دكن الماس وكفر دكن زير قالك جرى فجأة يك نزلك بيخنبر جاهلك بدوي كر عارفه من ما شاء الله قالك جرى فجأة يك نزلك بيخنبر جاهلك بدوي كر عارفه من يعني حضرت عمر اول قيزا خو بالصاغي خصيه بني خوليه وشارتيه يك بمرحمه بشفقت وقوا كهاتيه ايمان بيغمبر عليه الصلاه والسلام هانيه اجا عمر يعني عدالة حضرت عمر للدنيا نافضه من قالك بشعبي خديتيه وان بارتي تشابي كامجرات بين بارتي بزمان تجي بسولجي بزمان كرمانجي بين بارتي تشابي اوانا مديتيه دياربكر دا لدرجه تشيه كم بين ضخ قابي بزمان تركي لدرجه تشيه مدي يك سوسياليست خبر دا اجي الويدريبوم جفر 6 سال تخمينا مدحيه مدي اواغو جو ايما في بارتي مايا سولي ام عدالة حضرت عمر تعقيب كن او عمري كو قيزا خو بالصاغي بمرحمة فدشرة او عمر بالنور محمد عليه الصلاة والسلام بو إنسانكي عجيب حتى فانيش تشابي سولي خوازيا خو بيتينن تشكي دنيا بر غريب هيا ده حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام هيا كو دجال دنوا تمام الصحابية دا خوازيا خو حضرت عمر تينه قابا باسا عمر دبا چمكي دمارا ميرانيه او دمارا عدالته ده حضرت عمر ده هيا دجال جي دخوازك خبوي مشارك بك بر غريبة كو حضرت عمر جي دنوا تمام مخلوق دا ان بر باجي ويد دجالته روش كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام مريبه كي براي حضرت عمر ده اد بي اف دجالي كتجد بعجي افاي حضرت عمر دبي يا رسول الله دبي اسلام بدا ازيفيا بكشم دبي ها اگر او بت نكاري بكجي او نبجي كشتنا تفايده كي تتنا والحاصل مزكن كمزكن جارنا بيك قالك جارا فجأة يك نزلك پیغمبر جاهلك بدوي كر عارفه منور تذكري براكي عبد اللطيف تجي ابي كفقيه پیغمبر عليه الصلاة والسلام حضرت استاد حبسه دا بحث تختق رسود كن اوجي كو فاني حبسه دا حضرت استاد فقيكيش فقيه حضرت عمر طلبكيش طلبه حضرت عمر درس ده او چواد بن قالو زبني والله يعني انت برتشكي خوشقو يعني حضرت استاد فقيكيش فقيه حضرت عمر طلبكيش طلبه حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده عصر دا ويجي معرفة ودرسك حضرت پیغمبر گرتيه يعني درسك خوشي گرتيه وانل دورا ويجي معرفتك زيادة جو حضرت استاد گرتيه هيك امنا كتنا في بحث سيدا تشكيهات عقلي من ده مكتوبات دا كو لسر حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام حضرت استاد نيزي سياسد حب معجزة ياسكريه مكتوبة نوزدايه مكتوبات دا محقق gerek merve dere bxoyne ku merve Hazreti Peygamber ve azamet u maneviyat u maznantiya u merve faham bike. Sesat hab mucizat. Sesat hab mucizat de dahne seda. Sesat hab mucizat. Diye derda bece. Dibe mesela ciyek ta xwent dibe mahiyeta elmas ji kömür jid ve aynıye. Yani çiye em dibejin de fenne kimya da diben karbon. Yani kömür ji elmas ji mahiyet avan karbon eseyda. Yani demek ki merve müminci, merve kafirci mahiyet olarak mahiyet de aynı ne yani. Fakat evin mümin imanavi heye. Çünkü imanavi he keve hükmü elması.
ev kafiru fasku Xwedê nas ev Hazreti Peygamber nas nakin jiber wî bin komir. Dibe mesela ki de herba da bu kasta kuştina Hazreti Peygamber mesela hatine karşı peygamber ve hatine daviya peygamber Hazreti Peygamber kulvan mezekriye o bin nazarek ilvan hertiye düğün nakliye da kalbi onda gişpiye. Yani bin nazarek peygamber kalbi onda gişpiye ve kasta kuştina Hazreti Peygamber hatiye lakin kalbi degişpiye hatiye imanı ve nazara Hazreti Peygamber düve aneda, düve dakikada dışa böyle çağı bir kafir ara ve çağı harbike. Dibe hatta sahabe ki usadı beje. Dibe ve çağı ko Hazreti Peygamber lemin hert zevk ki manevi usakatı kete kalbemin, imanı ki usa hoş kete kalbemin. Dibe düve dakikada dünyada jimin daha bahtiyar, jimin daha mesud ve kes tinebun. Dibe pişte yük eşçumla karşı kafira min harb gir. Ve çankı bavemici bahadına karşımın minil bave kuşi kısna. Yani imana ki usa girtiye. Hatta mesela tariha İslamiyet'da de bejim mesela hinki sahabe he buna kat sere onne çes tecde şehit buna. Da harbiye da Müslüman diye Hazreti Peygamber ve Hazreti Vesile Hazreti Peygamber düve dakikada çe harp giriye pişte harbe şehit biye serine çes secde ama şehit diye bir ehli cennete. O şehadet mertebe ki usa mazın eko mesela veliye en mazın nagijin sahabe en büyük. Yani makameki, rütbeki usanmasın digre. O havi kuttego seyda mesela Hazreti Üstad ve asriyeda talebe Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber istifade giriye. Ve karşı ve istifada vici li kelekavi, li doravi pur talebi üçe buna. Mesela ve hatıra kutu beji Hazreti Üstad hapsa deniz diye da düvederi takriben neze yazda mahamaya. Fakat vakti ki avedne hapse zindana ki avedne insanı en nebaş van katilu faciru fasıka tevdü eder da bunu. İşte Hazreti Üstad derse Kur'an-ı Cuhanat beje, hakikata iman-ı Cuhanat beje, nura Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Cuhara izahu ifade edke, dibe avan katila, evi kuşeş heft hep insana düküştün, pişti vidahatın bağımın, dugon üstademin, tahta kurusun zamanı kurmancı da çiz Cuhanat beje. Yani van kezku, van kezku, van haşerat tabi. Van kurmürme haşerat yapmış tahta çevirin. Van kurmu kezka. Dibe avanal duvar hebun seyda. Dibe jmır dugotun üstademin, envana bu gücün günah ne günah. Dibe bere şeş heft hep insana kuştu bu kat ne got bu günah ne günah. Pişte ku ve dersa Kur'an'ı dersa nurani hakikata Muhammediye ku digirtin hatibun haleki vusa ne ver bu kurmori gibi kuşun. Yani jbervi demek ki seyda havfa Xwedê ku keve kalbe merif ku imana ki tahkiki keve kalbe merif keve akle merif keve vicdanê merif Xwedê zane Müslüman ki hakiki nikare meşe gibi kuşe nikare kurmori gibi kuşe hakikata imanı usaya. Yani jbervi ana mesela cep de bu koyne ciddi derda usab beje. Du vakti Hazreti Ömer da yani aynı adaleteki usa ketbur riya ardı. Yani demek ki seyda dersa avulda kum mehvend mesela Hazreti Peygamber ve kadareka nuraniye. Kokivi tebbek peygamberi berine. Meyvevi, fekivi Hazreti Peygamber hatta kıyameti veliyu, o salihu, o kamilu, o fazilu, o an kutbane. Cibervi avan fazilu kutbu veliya çıka faziletu kemalat evan hebben. Çıka kerametu keşfiyat evan hebben. Çıka ahlak evan hoşik hebben. Çıka karşı ser insana tesir eki usa hoşik çekirben. O faziletu kemalat tebek Hazreti Peygamber'e. Yani cibervi Abdülkadir Geylani Hazretleri çıkamazın da bebrabe o feki kiş fekiye dara Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hazreti Üstad ve asrida Xwedê razı be irşadeki usan nurani riya arde çekirdi. Tebek dünyaya da Müslümanca istifade etkin. Hazreti Üstad çıkamazın da bebrabe o ji feki kiş fekiye dara Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mevlana Halid Zülcenaheyn peşya Hazreti Üstad Müceddidi ve Asriye Hazreti Üstad be 5 milyon müridi üçe buna. O tevi avkas müridi avkas faziletu kemalatu kerameti vi tevvek disa ebe feyzu bereketi tevvek Hazreti Peygamber'e. Yani jbervi jiban zaten nurani merfam dike ku Hazreti Peygamber çıkka zateki mazine ku em maznayavi nigarın tahayyülü tefekkür bugün yani. Ana delile ki hoşik ve derda bir beş. Lisser kutego em Hazreti Üstad
چقا مزند به برا به اوجی فیکی کی جفیکی دارا محمد علیه الصلاة والسلام لسروی از تشکی بجم هات بیرامن خودی زنه لجوات کی لجواتی مدیتیه گلک جارا ام راست تنی جمرات بجن که حیرا ون نورجی ون حضرت استاد پر مزند کن ون پرجه حست کن اونزان ون چت کن من الجموان لسروی پیواته و گوتنا کتگو کتبیرا من مجوانا گوتیه مزکن غلط ما فهمنا کن ما بشاشي فهمنا كن والله ام تقصاش حضرت استاذ حسبكن جبو خاطر محمد عليه السلام جبو خاطرك حضرت استاذ وين نور محمد عليه السلام نشان دايه جبو خاطر محمد عليه السلام امش حضرت استاذ حسبكن اگر کو جما حاشا پردا غیبه وبه او کو حضرت استاذ نه دوست محمد عليه الصلاه والسلام نه وارثيه انسان وكا من قلب عشق قطعيا ممكن نينا اجبي انساني حسبكم لبلي حسكرنا ما يجبو حضرتي استاذ جبو خاطري حضرتي محمد عليه الصلاه والسلام برا غلط ملت نايفهم كرني امجي حضرتي استاذ بمعنى اسمي جي حسناكن ام بمعنى حرفي جي حسكن يعني جبو خاطري محمد عليه السلام حسكن حتى وحتى اتشكي جويا جرانتر بيجم امجي محمد عليه الصلاه والسلام حسكن جبو خاطري خدايه جبو خاطري كو مجرد محمد نينه جبو خاطري كو رسول خدايه قاصد خدايه جو محمد جي عليه الصلاه والسلام جبو خاطري خدا محسكن يعني حاشا مسلمان منا خريستيان ويهوديا نينن سف بمعنى اسمي البيغمبر خو مزناكن سف البيغمبر خو ناكن خدا اوجي حسناكن جبو خاطري خداش بيغمبر خو حسكن اي بابان كلمه مرف اسناد كب علي نورجيوا مرف بيجه هلا مرف كي وقع حضرتي استاذ 22 سالات حبس وزندان دمايه او جاري خواريه او جاري دانيكي او جلك اسكنجه ودردو بلا ديتيه او هنگو في القران قلت دايا اسلامي جاره 24 ساعت خوارن کی بدوی مبارک نکتیه کام چه چاوی خوش بی انسانی را رجاندیه دبی مزند که کام چوی مزند کریه گره بشبو برود دسمالا مدرسه مدابونا جبو ویزاتی گره ام بگریانا کام چه چاوی خوش را رجاندیه يعني ازوان فكره قالك غلط بينم وانا قالك يانشن بله قرمزينك دخوازي ام سرفي كلمه قالك جرى فجأة يك نزلك بيخنبر جاهلك بدوي كر عارفه منور قرمزينك دخوازي اشتا مثالي حال عمر بري حال بشت اسلامي عمر اول دندكه نمالك قيمه تاره اول دندكه وقت دندكه كيه نمالك قيمه تاره اما بشت اسلامي چه دارك مي وداره اما چه دارك مي وداره هاوي كما جو و هنري ككر و نافي كدا حتى غير مسلم غير مسلم جي كسكي حضرت عمر نكار احتراز بك عدالة حضرت عمر للدنيا ناف دا يعني قرو او مي ده زماني ويدا تعبير جائز به بهفرات شيريان مالا من جلكي خوشك جي لخو نكريه جلي بي نكري بونه او تم دائم دوي حال دابويه صحابه كرام جرا قلتنا يا عمر تخليفي جات بادشاهي دا تشكيل خوك بشكي جلي تبرا بشكي باك بن حيرا دبي عزتك اسلام دايم من شرفك اسلام دايم من بشتي وي شرفي اشافي خبر شرفك دني ناض او جمره كافي ووافيتي او جي عالم ورا خوش بيه او بوي هواي حياته خود درباس كيه او بوي هواي درباس بيه بله وه متى پیغمبر و نظر احمدي دست وحي دريشكر جزيره العربي داني سروي فطرتا بونا وكومرارش داني سروي فطرتا بونا وكومرارش تاثيره وي زاده بو درحال بو الماس خوش عيني وكا باروت اخلاقي وان سراسر اگر گرتن تقيان بون وك نورا ما شاء منور بو عصر سعادتي دبر هفرا درباس بون خنجري وان بروان دابون تف بشور بون قفت بر هفرا درباس بون وكا درحب جناوري كهف پرچتكن او دبر هفرا مزت كرن كا كي اول هجوم كيكه هريج سركيكه فقط رسول خدا وان شولاز دسته وان در خست كلامك نورانيه مبارك خست دوان گو گاوا ون بر هفرا درباس بن السلام عليكم بجن هفرا سلام خدا سرتبه تجمن امين به ابراهيم
قطعيا دنابا منو تدا دشمنانتي تنه او بري تقاضا نخوش كت تهاري سليكي بديه تمام مؤمنة وكا يك برشكي واحدن اگر براكي تا ايشكي تيكا و جانيوي وكا كتيكا و دستتا وكا كتيكا و شعبتا لوي غوري غرت بي متأثر ببي اگر براكي تا سفر هات تهاري سليكي بديه اگر جنازي وي چه بو تهاري تيكا بي بني جنازي وي اگر احتياج کی وی چه بو تی احتیاج ایب قدینی او مرد کتر به او جیرانی وی برچی راکه او ند بیراوی دا به او مرد نجمنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو و عصر جاهلیت و عصر خون خار و عصر خون ریز و عصر وحشی بدوی کرا عصر نورانی کرا عصر ارشاد ذات وکا ابو بکر عمر عثمان ذي نورين حضرت علي حسن وحسين وعمر كري عبد العزيز ومهدي مثال زوات عباسية بون فيكي ودارا ميودار وما شاء الله ودارا نوراني بو 1400 سال فيكي خويا خوش وشيرين بسر بشر دا درجينه دبي حفتي حيشتي سال دا بشر بشكي تنبلي كر خجوه قرآن النوري دور دا خدا وكا كجوانا بيجا دفي والقبولا وه دهرن ونو كفر جهف تشتكن ونو مدنيت جهف تشتكن دهرن هما خدا زانه هندك ما يا حكمة الدنيا بيجن الأمان الأمان فقط ديسا حمد سناش خدارا ديسا رسول خدا بشفقة ومرحمة خو دست خو شوا درجة جزيرة العرب كريه ديسا دست خو درجة في دراجي كر أو رسول جيشان حزتي أستاذ بديع الزمان دو وكيلتيا خدا شانج في عصر را حزتي أستاذ أمباورن خليفة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وارثيوية العلماء ورثة الأنبياء شبها متدانينة وما شاء الله أوجروا نشتيا وعينا وكا أبو بكر عمر رضي الله عنهما أوجي خزمتك يخوشك جمراتينا دخوازي كلام كبراكي عبد اللطيف تجي اف چوا بو عصر نوراني چوا بو عصر كي خوش محمد عليه السلام مكة بو محراب مدينة بو منبر جي طبقات بشرة چي ارشاد هاني قالوا اف چي ذات بو هات الدنيا اف چي رسول بو اف چي محبوب خدا بو كلام ك سيدا هات خوشك إذاكر خدش ترازي به يعني دبي وقتا پیش حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ve çağı nave adeti van he. Adeti van ve di benat kuşert kut. Ve di benat. Yani ve di benat çiye nave adeti van bu. Bu deste xu zariye xu qizin, bu deste xu dıxıstin mezel. Jer digotun ve di benat. Ve pri davyo ku bune sahabe pri vi usakirne. Ve hatta dise sahabe ki hatta karşı peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ya Resulallah roki miş qiza kamna bir çocuk he bu. Mişer go cile xu xoşikli xu ke emi iro her mala xalete dibe xoşik cile xulxukir o sire xuşuşt o bimrahat em derketin derva o em derketin derva piştek em derketin derva bireki he bu em çun ve dere o mü avet ve dere o piştek mü avet dibe vakti ve hadise Hazreti Peygamber ra dibece sahabe dibecin dibe Hazreti Peygamber usa giriya sureti yüşil bu dibe daviye sahaba got ya hayrat işte usane becil fazla ziyade ne becil ba Peygamber aleyhisselam yani tahammül nake dibe ya Resulallah peşya kutteve hakikat ecmer ani ve çağı hale mevsabun emusa vahşibun emusa barbarbun emusa gadarbun kalbi mevsa hışk bu mebdeste xu mesebiye xu dikir bine mesela bine kholiye wan defin dikir bi hali dibe hale me pişte kutta hati em hatin vi hali em iştera minnettarın dibe adeti ve usaba mesela Hazreti Üstad Hodeşe Razi be reşhaları da sözleri 19. söz kan bezin söza nozda peyvan nozda dibe derda 8. reşha seyda 8. reşha Üstad dibe derda usad beje dibe mesela adeteki usab buçuk odnava milleteki usab buçuk da o hakimeki mazın bu kuvveteki mazın bir zamaneki direş ancak dibe evi adeti ancak kararak. Mesela M5'in cigare. Ana nava milleti da adeteki buçuke. Ana M5'in van devlete avkaz bir imkanı mazın, avkaz bir teşvike mazın, avkaz bir zamaneki direş. Dikin nakin
adeteki tişki usa buçuk vakat cigare nikare rakin yani. Jibervi yani kavmeki ku adeteki navavan da hebe ve adeti van merv juan rake pır tişki zore. Edbe mesela peşte asri saadeti vakti Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam hat ne tişki usa vakat cigare adeteki usa buçuk dibe adeti usa pırmazın de kalbi vanda bicibun. Çavabun mesela zar yok destek ot kuştun, katil, zina, o gaddari, tijanım yani anadırı arde da ahlakı nekhoş çıkahene evi en ziyade düve asriyede dravacı da bun. O Hazreti Peygamber vakti ku hat ne kavmivi, ne kabilavi, ne kuvvete ki mazın bir seri khud derket. Bir seri khud derket ama dinava van araba kavmeki usam mazine o seyda Hazreti Üstadcı hoşik izah ke. Tabi mesela ahlakı ki araba haya pır bir inat. Anacı mesela vakti ku emri umre ve hacca kumerad çe nava çarşıya merad tişki dibece ki kim hinki ahirul kelam herhangi beyne bir şehir da kubeje la yani kubeje tamamen merad çıkka bu gece merad ısrarcı bir disacı haberdana hunaya bir şehir da yani anacı disa o inada var merad juan hayır ban yani aynı ban araba peşya vakti ku Hazreti Peygamber aleyhisselam had demek ki düve çağı da adeti usan ne başı mazın dinavanda habun. Hazreti Peygamber bir serehu, bir kuvveteka huya zahiri birçok ama teveki dünyaya meydan xuen dinavavan arabada çıkka ahlaki vanı nekhoş hebun jikalbe van adeta derxist jdevla van adeti nekhoşta adeti xoşki nurani o baş divan kalbe van xista kalbe van vakti çağ mucize ki Hazreti Peygamber heye dibe Selman-ı Farisi ku abde Yahudiya biye ko hinki denevi cehebiye Hazreti Peygamber hinki hurma daniye ve sale dibe tebbeki fekiya dane. Yek habeki tenir dibe Hazreti Peygamber dane ne dani bu? Dibe evya feki ne da? Disa dibe rakir, disa dani veji feki da. Dibe aynı vakit avan fidana Hazreti Peygamber avan ahlak ve adeti hoşik tebbeki kalbi anda danin o van insana bere usa cahil bun, vahşi bun, daviye bun insanın nurani ketin tarika İslami o tebbeki Müslüman bu an iftihar kir o bu maznantiya van baver bu ahlak ve fazilete van tebbeki nava Müslümana da bela bu. Yani jibervi evci maznantiya Hazreti Peygamber'e ku juan bedeviya insanı usan nurani derxistiye yani. Jiyek ki Hazreti Ömer peşya ku içqa gaddarı vahşi bir daviye çıka bir xudiya adalet ve fazileti kemalati o ketiye tariha İslami evci maznaiye Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani hat fahm kirne xulasa kelam Resulü Xuda bişemsa risaleti biroja risaleti kalbi beşer tabiatı beşer guhartiye o tebdil kiriye o van tabiatı vani pis ra kiriye devsavida tabiatı xoşik çıkan diye kalbi vani reşe tari قلبان diye به قلبکی منور نورانی تبدیل کریه و بونه انسانی کامل. پکی وانی کت خوینن دو مکتب دا و دبن ناوی وان دبن خوجه ام بزمانی ترکی جوانت بین آیدین یعنی گویا که عقل وان هنکی گویا نور گرتیه لبلی گاوا که قلب وان منور نبو به جی اسلامی جی قرآن وی نوری نگرت به قلب وان گاوا تعریبه و عقل وان لگورا فن دنیا گاوا رونی به امین کی بحثوان بکن Hazreti Üstad برخوش ویاتینه سر زمانه خو sen mucize Hazreti Peygamberci mesela çen kelime yani zaten Peygamber de aleyhissalatü vesselam faziletü kemalat çe hebun çıkan mucize hebun zaten bir nurani da çava mucize hebun hazin ki bahsavan gibi kesede o da müherrim kendinde mucize yani mesela deste Peygamber de çava mucize hebun haberdanavi de çava mucize hebun o de Türkiye'de da çağ mucize hebun evci çen kelime ne abi ku go de mektuba 19 da Hazreti Üstad dora 300 hab mucize Peygamber aleyhissalatu vesselam teda zikir kiriye wan mucize gelek je mutawatir bil mana ne de kitabı hadisa da
بحث معجزه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گرک هاتیه کرن هاوی کوجی ایزاح کر دنوا معجزه مزنده قرآن عظیم شأنه تمام معجزه پیغمبر وقت کو هاتنه او چونه معجزه وان قدیه فقط معجزه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حتی قیامت بردوامه یک جه معجزه ویا مزن قرآن دوام تکه لبلی معجزه ویا دنیش دوام تکن مثلا وان پیغمبر کو هاتنه يعني وكا معجزة پیغمبر عليه الصلاة والسلام نكتنا كتابته ناتنا نفساندن بكتاب وحديثة جنسلا كأوره جوارا ناتيا إزاح كرني أنا هناك عالمة نفساندنا معجزة پیغمبر عليه الصلاة والسلام حزار حب معجزة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي كتاب كدا درج كرنا نفساندنا أنا الجم منوي كتابي هي يعني 1000 معجزة حزار معجزة پیغمبر عليه الصلاة والسلام نفساندنه حضرتي استاذي لدورا 300 حبه نفسانديه دناوان معجزاتها پیغمبر عليه الصلاه والسلام سر بفي بيچي خويا مبارك وقتا كو قريشيا احتراز كريه غوتيه في هي جمره بكدجي پیغمبر عليه الصلاه والسلام جواب بيچي خو اشاره بالي هي وكريه هي كريه دو parça تماما لي غوداري كريه لي نهرتيه مقدار كي مايه چند دقيقه وسا مايه داويه هندابيه عيني وي بيچيا مبارك ده حرب كيدا صحابيه كرام بأرمانه تيبونه پیغمبر عليه الصلاة والسلام وان ده بيچي خو قلتي هنكي آف الجمع هي بينن او لسر دست ممكن صحابيه كرام آف كل جمع هنكي هبي هانينه او تشتكي مزن دانينه ويدري او بسر دست پیغمبر دا كرنا عليه الصلاة والسلام tam وقت دی حبکانیا هر پیچی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا وقت دی حبکانیا جه آب هرکیه تمام صحابیا مشک خو و قاب خو و هبان خو تذکر نج آوه قیمی گشاشی کریه عینی وی دست پیغمبر علیه الصلاة والسلام وانی که صاغق بونه وانی که دینوکی بونه دینک بونه و عقل قلب سري واندا تشكيتنا بيه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دست خداي عقل مند و زاناي دنياي جوان دركتنا انسان يكون خوش بونه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دست خداي كي بونه شفا عيني وي دست پیغمبر عليه الصلاة والسلام دهنا كي حربادا پیغمبر عليه الصلاة والسلام خليه قرتيا سر دست خو شاهد الوجوه قوتيه آويت يا سر چاوي دجمن وكا بيا توپو گله كثير سرچاوي وان عيني وي دست پیغمبر عليه الصلاة والسلام هنا كي خيچكي بچوچك پیغمبر عليه الصلاة والسلام خستيه دست خو صحابيه كرام تف شاهدن بالروايات حديث صحيح ثابت دست پیغمبر عليه الصلاة والسلام ذكر التسبيح كرنا يعني دست پیغمبر عليه السلام يد دستكي بالتني يك دستكي وي بچوچك ما شاء الله جالي كدا بحدت راتك هيوت كد برچه جالي كدا درته دبا ديحب كاني او افجد حركه جالي كي داد جبل خانه جالي كي داد ذكر خانه جالي كي داد الزخانه ما شاء الله جهر دردكي لا درمان چلبه گلو ذاتكي مبارك نوراني يك دستكي وي تنه اقصى معجزه وهنر لسر دستي وي پیدا ببن او ذات بالروح وقلب خو وبعقل وقابليته خو لجموي خداي چقا ذاتك مزنه قياس بكن حمد وسناش خدارا وان هنرا شرفا منجي خدا قوتيه كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أمة محمد عليه السلام ون خير أمتنا ون قنج أمتنا ون هاتنج إنسان را تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ون إنسان قنج دلالا أمر خلقي بالمعروف نهي خلقي تكنش تشتي منكر نباش تشتي قنج ون أمرتكن ون توسيتكن تشتي خرابشي والمنعتكن دين إسلامي دين مدنيتية دين محبتية ودين شيرانتية حزتي أستاذ خديجة رازي به أوجي فقيه محمد عليه الصلاة والسلام أوجي قبا بحثان محبتك قالك تشتي خواج دبي بس محبة فضائي لريس خصومة وقت مثل يخطر أمجي فضائية محبتنا زمان وقت ما جشروا بفتشوني را ثننا حزار حب روحي سعيد هبن جبو براتيا دحب مؤمنة دبي حاضر
جفدائرة خود جوان راضي به ما شاء الله في دين مبين جمرة هانينة أمجي كثرنا نافي فقط قناعتهم ضا براكي عبد اللطيف يعني بري من بر مراق فكر متقو أترسم أز بمرم و أز في دار إسلامي أدبني دارو ننم أز فان فيكيوي نوراني بر نبينم أت قبري دا تماشبكم خودي چند سال دنيجي عمر بدانا من أمين كي دبني في بخشي دارو نشتانا موان فيكيا بخورانا بو 100 سال أم فتسين دبني فرادا إن شاء الله أبي خدا ديسا في نورا خو أبي ديسا في فيكيا خو نشان بده جخو حديث صحيح هناك خداي تعالى مجدده كي خوي مزن داخل زمان دا دشينه وي مجدده دبا عصر نوري وكا عصا سعادتي ليسا جنودا قرومي بهفرا لچرن باور كي قنعتا مدا مزفتار قدان دي ام كثنا بوهاري دنيز دا اوي في ايشو كاري لدار كوه باذن خدا كرم که سیدا تفرش حقیقتی که خوشی کو نورانی کو مزین کو کد دلیل و اثبات تهنه ازای تهنه یعنی دلیل تشیت استیزا مزین دبیجی سیدا يعني فان دليل وزيرستان قد يوم هاتنا بهاره بله فان دليلي وي از اوان نشان ددم ادبم كو في بشري في بني ادمي بو 6 هفته سال 8 سال 9 سال 7 سال بشر ورشيا چه فسق و فجوری کدن داره بشر ده بود کفری ده فسقی با تب آویت ریا عرده لویتان گش کر ورشان بشر آنا حال حاضر بوان فن و فنون نو عقلی هشیار بیه و الحقیقتک مزند گره اگر به بدن خو و به جسم خو تیکه و هندره جنتی جی ایرو جنت دنیای سعادتکی دنیای نادکی قلبی وی روحی وی حیاتکی ابدی باقي السرمدي تخوينه بشر بفي مدنيتا بيس رازي نابه لو رات حقيقتك ثنا ازقاضا تشافي خذ ذكم للدنياي وخداش مفا خويان نكا وازانب من في الدنياي وكا سلخانكيه كي سري خدرت خو دمره وهيديكا قبرستانجي وكا اجدرهاكي مزن دفي خذ ذكريه ومرف داد بالعينه ووان لوكي من وان قديم من وان زاروكي من شان سال شو دا إذا مرني وكا أجدرهاكي من وانطاف ضاب العينة وحاشا إيمانا مجي بخداكي تنبه وفي الدنيا اللي جا من دبا الزندان أدناوا بختي قلحاني دا بمجي جماناكا دقر شونيف مرفكي فرمانا عدامي دق لستيوي دابه وأوشف مرف بينا إكراميا بده كي زيرو زيف بده ومرف برقصينا قوفن دي بي بده كرن مرف بيشا قي ما شاء الله إيرو روجا مراسمية كا فايدة فيها چيه أفانا كاري أحمقانه أنجاق إنسان أحمق إنسان كش إنسانية تفسخ كربن أنجاق أو بفان تشتا رازي ببن إنسان بن أنجاق بالنور خدا تتميم ببن حزتي حافظ مندوح خدا جرازي به بيتو قصيدة كي بيه برخوشية تديد بي أجر عيسى جسما بيتا خواري برينا من قوي كورة چه درمان دبي اگر عيسى جيج آسيمانا بخواري وعقد دكتورك مزنه درد من پر دردكي كوره درمانينه شغين ساكن الروضة مبارك انجاق ساكن الروضة مبارك محمد عليه الصلاة والسلام دست خوي شفاكار انجاق او بشينه درد من بير درمان ببه يعني افيا حالو وزيتا بني آدم ورا نشان ده ايرو حال حاضر اويكو فاسقن اويكو الميجناكن اويكو روجي ناقرن او بخوجي حالي خونه ممنونن دخوازن كو سبيه وان زاروكي وان انسان باش بن انسان قنجو دلال بن دنياي فهم كركو دو كفر و كفرستاني دا تشكي تنه كفري هر تشتي خبراي بشر دا خدا حسكه زماني كو نورا اسلامي روجا اسلامي باوي بإذن خدا دولة اوروبا قطعي امريكا او دست بدن سر هف لكي لك قرآن هرن سجده بيجن آمنت بالله وبرسوله او كلمة شهادت بدن علامات خياتك وكا روجه سيدا دوی موضوع دا دوی بحثه دا دوی مسئله دا حضرت استاد توصیه که اوی هست دوی مثلا مسلمان به حال خوب افعال خوب خبردان خوب تجارت خوب حیات خوب لگورا اسلامیت حقیقت اسلام لگورا حقیقت اسلامیت کو حیاتی کی خوشک دوام بکن دبی جوان حال و احوال مسلمان وان اجنبیه کو ببینن
دبي ملت قبيلة قطعة بيورن ببن مسلمان يعني دبي مسألة دا دبي قصة دا demek halu ahvali Müslümana pır mühime yani ana have gutego tevki insan jibu hakikata Kur'an jibu hakikata Muhammediye hakikaten pır tibune tevk insaniyet pey hakikateki usa digere o eve cevhereci eve hakikateci desteme Müslüman adaya demek ki en Müslüman gerek bu halu ahvali bu fiili gerek em layık ve hakikat edin. Gerek em be pakıcıya Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam be terbiya ve be ilmi ve be fazilet ve be kemalat ve be ahlakı ve hoş be şefkat ve merhamet ve gerek tevki merevce istifade bke her Müslüman ki gerek be bebeka talebe ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı buçuk gerek bir temsil hoşik bke be ayna ve jber ku van Hristiyan ve Yahudi acı ليه ديجرن فقط كل مسلمان دنيرن حقته كي مازن القرآن ده هي فقط أبان مسلمان أجي وحقته دستيوان ده كتنه يعني وسا حركاتكن دفي موزية ده دفي حادثة ده يعني مثلا gerek mervç Müslümanlara çı tavsiye yapge yani halu ahvali me gerek çava ayna Hazreti Peygamber çava gerek embibin varisi Hazreti Peygamber çava gerek Hazreti Peygamber mahcup ne gibi dvim mevzuya da teşvik beci يعني تماشاوان ما ما شاء الله برا تماشاوان ما هجا خوش فهم بكن قالوا القرآن جملته خدش تخوازه حزتي أستاذ كلمة كي برشيرين دبي كلمة ويجي دمدا قالك تأسيسك دبي زمان ووقتك القرآن خند برا حال وأحوال ويجي القرآن بخوينه يعني بزمان خدتني القرآن نخوينن يعني قبك وبعصا الميجيكر براون أهل الميجيبن قبا وبعصا زكاة كر قالون أهل زكاة بن قبا وبعصا مرحمة كر قالت مرحمة دا ونقلك بيش دابن قبا وبعصا عبادت كر قالت عبادتها ون بيش دابن قبا وبعصا إنسانيتي كر قالت إنسانيتي دا ون بيش دابن دي امتصال أمر خدا دا ون بيش دابن إن شاء الله أجر مركي مسلمان بزمان خو قرآن بخينها بحال وأحوال خوجي خدا تطبيق بك أوي هاوي كتب براكي عبد اللطيف قفلة بقفلة ملت كفري اوته كفن اسلامي حضرت استاد كلمه ki خوشترجي lisad beje mürşid kamil koyun olur kuş olmaz mürşid kamil gere mina meşine be mina teyrutuyura ne be teyr darın tişteki dibini tıkın devexu devexu da dibin tinin varaşana devexu dedi teşke xu lebeli meşin diçe giyad xu dixad devexu xamide xu dikeşir دکه گوهانه خو شیره کی صافیه مصفا پشته کو خوار دخودا تطبیق کر محال ضایع کر بو شیر خود خد دوی زاروک خو دوی جیو خو و چاخه دوی تشکی خو مرشد کامل گره وکاوی به نه وکاوی به قرآن جد به كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون عيب عاره وانتشكي بيجن وانت خذها التطبيق نكن قرام مطلقة مرف قرآني بزمان حال وبزمان قال